Dobar dan i dobrodošli u moj novi videoklip. Evo, kao što možete i da vidite, ima dosta svašta, ima svašta novo. Eto, ovo je prvo skupljanje bala ove godine, tačnije prvo koje vam ja snimam. Bili smo mi već nekoliko puta da uzmemo bale, čak i nekoliko stvari je još novo, verovatno vidite utovarivač. Tu treba da izbacim epizodu čitavu jednu posvećenu kako smo radili utovarivač. Druga stvar je nožno kvačalo koje smo također ugradili. I eto, to je to. Ovo je da se ovaj konopec je tamo da se kašika spusti napred. Ajde sad da vam pokažem onu balu tamo da uzmemo. Da podignem zadnju liku. Treba možda malo ručnim gasom, da se stavi ručni gas pa onda da se upali. Ne svijete nakrivo. I nova stvar je to da sam ja obuo umjesto kondura koju obično nosim, obuo sam radne patike zato što pocepalo su mi se kondure. Čekaj da ubacimo, stanem u rikver sve. Evo. Možda sam ja malo više otišao preko rikverc. Možda sam malo više otišao ne mogu teže da se vazi teže sa prvi način. Čekaj da spustim na sebe. Aha! Četvrtu balu. Počinjem treću balu, zato što još nisam stigli do nje. Prvom brzam ću da se ne bi gubila vreme. Nešto neće se daje gas. Čekaj sad rikverc. Idem sporo kad ne bi bio precizniji. Ako idem brzim neću budem toliko precizan. I nisam da... Pa... I sad smanjim gas. Čekaj. Ajde. Na gore ili na dole? Ne znam. Ajmo, sad. Sad! Još malo. A ja. A u stvari možda treba još malo.
Čekaj. Ma dobro je to. Pa odlično. Samo je teško. Sad ćemo imamo malo i kad digne će nas je da nađe neko mjesto. Da. Ništa, to je to. Digni pa se digni. Stavit će se unaprijed. A... Je to to? Eto. Iskreno mislio sam da će da bude teže da se vozi s otvorivačem. Ovako, mislim samo treba malo da se stigne na mene, nije ovako teško. Hoće da padne bala. Htjela je da nam padne bala, zato sam zaustavio snimanje. Sad sam malo idem sa manjim gasom. Čekaj. Ovdje je ovaj niz brdica, samo to se plašim. Da se okrenem samo ovako. Eto. Sad. Ovo malo. Čaki. Ne znam šta će da radi. Idemo sad polako uvoditi velice. Aha, dobro. Aha! Neće da spusti. To. Da smanjim gas. Da ugasim! To. To je pa to bi bilo to za tegne. Čekaj, još jednom. No dobro, mislim da je dobro zateklo to sve. Ovo njivu vam, ja mislim da, ovo njivu vam do sad nisam snimao. Na ovo njivu vam do sad nisam snimao. Makar ja se ne sjećam da sam, nisam. Izvinjavam se, ne pričam sad nešto mnogo u klipu, nema nekad. Mnogo je lakše sa svojim utvrdivačima. Malo da vam izbacim jedan ceo klip samo o njemu.
sad nismo s njim bili, prvo smo mislili da ga stavimo jednu balu napred na utovarivač, ali na kraju nismo, zato što bi bilo previše teško za traktor napred. Malo ću možda da ga spustim još da bi lakše video, a u suštini to je to. Evo sad se vraćamo u mrežu. Inače sad tamo ima jedna divlja jabuka, to sad ću vam pokažem kad budemo. Au, da li mogu se da prođe? Jel možete da prođete? A? Čekaj. A, jesam. Drž se. Jel sad biš ovdje ima ova jabuka divlja? Aha. Mislim da su tu negdje sad. Da. Tu desno. A. Sad. Dobar je teg utovarivač, ništa se ne propinje. Ovdje će sad autoput. To je ova severna obilaznica oko Kragujevca. Da ja izađem sad odavde da vidim to. Sad može i druga. Ja mislim da može, čekaj. Ovo je nekad sve bilo šuma. Sve. Ovo se dole nije. Tamo sad napred ima jedan tunel, vrlo onako zanimljiv, metalni, veliki. Ne znam čemu služi baš, ali valjda da kao neki tunel ovako. Da se vidi. Gas. Treba gas. Nešto gasa da gas.
ovdje je sad ovaj pomoćni put, tako. Da, to je Vološi, a ovaj preko kanala više se asfaltira, to je prekinuto asfaltiranje. A, Imaju šahte koje su ostavljene se radi. Gore su već uradili ulične svjetla za osvijetlili su taj prijelaz uključenja. To će biti neki vijaduk koji je tako. da. Ovako. Znači sljedeći otkos idemo nekim drugim putem. A, pošto stalno menjaju sad kako Evo išta. ovdje je pristup. Ukopana pristupnica. I vjerovatno se tu ulazi na ovaj tunel, podvožnjak. Da prvi Srbije. Da. Ovo gdje sad idemo neće da postoji, da će vjerovatno da zatvore kad odradi. Pa vjerovatno. Tu je kao Dobra je stvar ovaj tovarivač naš. I kao tega je ovako. sad je tek. Da. Ima više multifunkcionalanje. Da je gas mislim. Pa dajem, ali nešto ovaj noćni gas kao da ne registruje. Ma registruje, samo ti da Ma malo pre sam dao skoro do daske, a nije. Tek je posle.